Bwana Yesu asifiwe. Tunapenda kumshukuru Mungu kwa kuwa amekuwa mwema na amezidi kutubariki. Tuna afya njema na hata leo tuna afya njema kwa ajili ya utukufu wa jina lake kama ambavyo tumekuwa tukijifunza. Niwakaribishe katika mfululizo wa masomo yetu, na leo tutaangalia faida za kutambua kusudi la maisha yako. Faida za kutambua kusudi la maisha yangu. Tuombe. Asante Baba yetu, mfalme wa amani, tunakushukuru kwa kuwa unatupenda na umekusudia tutambue kusudi la maisha yetu. Tutakapotambua haya, tutakuwa tukijiandaa kwa ajili ya ufalme wako kila itwapo leo. Tusamee upungufu wetu, lakini wakati ukatufundishe kwa uwezo wa Roho wako na kutugeuza mioyo tukuelekee wewe, kwa jina la Yesu, amina. Faida za kutambua kusudi la maisha yako. Ziko faida nyingi za kutambua kusudi. Nimeona tujifunze haya masomo kabla tujaingia katika kiini au katika mada kabisa yenyewe au katika kina cha masomo yetu juu ya elimu ya kiungu. Tutaangalia kusudi, ili kusudi hili likatusaidia tunapokuwa tukijifunza hii elimu, tutambue kwa nini tunajifunza. Kwa sababu maisha na elimu ni vitu visivyotengana. Ukitenganisha maisha na elimu, basi unatafuta mtu afe. Kuna mtu mmoja anaitwa Albert Einstein, aliwahi kusema ya kwamba mtu anapokoma kujifunza tu anaanza kufa. Mtu anapokoma kujifunza anaanza kufa. Watu wengine wakaelezea wakasema kwamba education is a complete living, kwamba unapozungumzia elimu unazungumzia maisha yote. Kwa unapozungumzia maisha unazungumzia elimu. Sasa kabla hujazungumzia maisha, lazima utambue kusudi la maisha pia. Na ndio maana tukaanza na kusudi la maisha. Tukaona kwamba kusudi la mwanadamu kuumbwa ilikuwa ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sasa kwa kutambua kusudi hilo la maisha, ziko faida, na hizo faida zitanisaidia mimi na wewe tunapokuwa tukitenda, tukinena na kufikiria, tunapokuwa tukiweka mipango, vipaumbele vyetu na mambo mengine, tunapotumia muda wetu, mali zetu na nguvu zetu, tunatambua ya kwamba tunafanya yote haya kwa kusudi gani. Kwa hiyo utakapotambua hayo, you will live a purpose life. You live a purpose life. Kwa hiyo purpose life, kwa hiyo tutakuwa na maisha ambayo yana kusudi ndani yake. Faida za kujua kusudi la maisha. Jambo la kwanza ambalo linatusaidia, tutatambua hasa maana ya maisha. Tukijua kusudi la maisha, tutatambua maana ya maisha. Kwa nini? Nimetangulia kusema ya kwamba maisha yana kusudi. Na mtu asipotambua kusudi, atajua ya kwamba maisha hayana mwelekeo. Pasipo kutambua kusudi hakuna mwelekeo. Pasipo kutambua kusudi, maisha hayana faida. Na kama maisha hayana faida, hayana maana. Na mwanzoni katangulia kusema ya kwamba kama sisi tumekuja kwa ajali, basi hakuna kusudi la maisha. Na kama hakuna kusudi la maisha, basi haya maisha hayana maana. Kitu ambacho kimekuwa kikiwasumbua wengi. Watu wengi wanadhani kuwa na fedha ndio kusudi la maisha. Mwingine anakuambia tafuta pesa. Tafuta nini? Mwingine anakuambia tafuta hiki, usifanya hiki, utafanikiwa. Ni kweli ziko njia nyingi na vitabu vingi vimeandikwa juu ya mafanikio. Hasa mafanikio ya kifedha, mafanikio ya mali, what we call material possession. Vitu ambavyo mtu anamiliki. Na hicho kitu aliwahi kukisema Yesu katika maandiko wakati alipokuwa duniani. Alisema kwamba uzima wa mtu hauko katika wingi wa vitu alivyonavyo. Na watu wengi wanadhani kwamba furaha inaletwa kwa sababu ana vitu vingi. No, hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo kujua kusudi hupatia maisha maana, huyafanya maisha yawe yenye maana. Tusipokuwa na kusudi tunapoteza mwelekeo. Kwa hiyo maisha yenye kusudi ni kama maisha yenye dira. Ni maisha yenye ramani, kwamba tunatoka wapi na tunaenda wapi. Nilikwambia mwanzo kwamba mwanadamu aliumbwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na hivyo mwanadamu pia aliumbwa kwa ajili ya kuishi milele.
Kwa nini aliumbwa kwa ajili ya kuishi milele? Mungu alikusudia kuanzisha mahusiano na kudhihirisha upendo wake, kudhihirisha tabia yake kwa viumbe wengine. Tuliona katika kitabu cha Ufunuo 4:11 tukasema kwamba ni kwa mapenzi ya Mungu vitu vyote viliumbwa. Kwa mimi na wewe tuliumbwa kwa mapenzi ya Mungu, na hivyo tumeumbwa kwa ajili ya hayo. Wakati Yesu alipokuwa duniani mahali fulani, alisema kwamba yeye amekuja duniani kwa ajili ya kuyatenda mapenzi ya Mungu. Na katika kitabu ile cha Yohana 17:3 akasema, 3:4 akaja akasema yeye amemaliza kazi yote aliyopewa na Mungu kuifanya. Na hivyo sasa anasema, Bwana, nimekutukuza duniani. Na sisi tunapaswa tumtukuze Mungu duniani, na ndilo hilo kusudi la maisha yetu. Jambo la pili ni kujua kusudi la maisha ambako kuna kusaidia mimi na wewe kurahisisha maisha. Unajua wakati mwingine maisha tumeyafanya magumu sana. Watu wengi wanafanya maisha kuwa ni magumu kabisa. Maisha yanakuwa magumu kwa jinsi gani? Tumekuwa tukifikiria mipango mikubwa, tumekuwa tukifikiria mambo mengi kwa sababu hatutambui kusudi la maisha. Katika kitabu cha Warumi, Paulo aliwahi kuongea na watu wa Mungu waliokuwa waaminifu wakati huo, akawaambia kwamba ninyi mmesahau sana, na hapo ndipo mnapaswa mrejee. Katika fungu lile la 3 katika kitabu cha ile Warumi sura ya 12 fungu lake la 3 linasema hivi: kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita iliyompasa kunia, bali awe na nia kiasi kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani, kwamba kila mtu asinie makuu kupita awezavyo, kupita ambavyo Mungu amemwezesha. Yani tunapaswa tuishi kufikia level ambayo Mungu amekusudia tuishi kulingana na vipawa na uwezo na kikomo ambacho Mungu ametupatia cha kuishi. Ukiishi chini ya malengo utakuwa haujafikia malengo, na ukiishi kwa kukusudia makubwa, kwa kweli utajichosha, kwa sababu hautakuwa na maisha yenye kusudi. Watu wengi wamekuwa busy. Mtu anakuambia niko busy, ninafanya nini? Ukiangalia katika miji mikubwa duniani, huwa ninajaribu kuangalia katika ile miji mikubwa, kwa mfano Los Angeles, ninapokuwa naingia katika mitandao ya kijamii na mitandao mingine, nchi nyingi, nchi kama China, nchi kama Marekani, nchi ambazo zinashindana kiuchumi, zimekuwa na watu ambao wamekuwa hawalali kwa sababu wanatafuta kufikia jambo fulani. Lakini kuna wakati wanafanya overworking, wanazidisha muda wa kazi. Kwa nini wanazidisha muda wa kazi? Wanatamani kitu fulani ambacho huenda kiko nje ya mpango wa Mungu, na hivyo wengi wamekuwa kifa na kupoteza matumaini kwa sababu hawajajua kwa nini wapo hapa. Kwa sababu hiyo, leo tunaangalia kwamba kujua kusudi kunasaidia kurahisisha maisha, na hii itakufanya utumie energy yako, utumie nishati, utumie mali, na itakuwa kama base, itakuwa kama foundation, itakuwa kama ni msingi wa wewe kuweka vipaumbele vyako. Utakuwa ndio msingi wa vipaumbele vya maisha yako. Kwa hiyo watu wengi wanafanya vitu vingi, kazi nyingi. Tunaweza kusema they are very busy for nothing. Activity without productivity. Wana kazi nyingi zisizokuwa na mazao chanya. Kwa nini? Ni kwa sababu hawajatambua kwa nini wako hapa. Na huenda wewe au mimi nikawa mmoja wao. Kuna mwingine anasema tafuta hiki, fanya hiki, lakini pasipo kutambua kusudi. Katika kitabu cha Luka 12:25 anasema ya kwamba maisha yanakuwa rahisi, yanarahisishwa kwa kutambua kusudi la maisha. Katika kitabu hiki cha Luka 12 katika ile fungu la 25, katika kitabu hiki inasema, na yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongezea kimo chake hata mkono mmoja? Basi fungu la 26, ikiwa hamwezi hata neno lililo dogo, kwa nini kujisumbua kwa ajili ya yale mengine? Yatafakarini maua jinsi yameavyo, hayatendi kazi wala yasokoti. Naam, nawaambia kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama moja wapo la hayo. Kwa hiyo Mungu anajaribu kutuambia nini? Anajaribu kutuambia kwamba yako mambo katika maisha yetu hatupaswi kuyafikiria sana, hatupaswi kuweka nishati yetu kuyatafakari sana kiasi ya kwamba tunashindwa kuweka vipaumbele vyetu katika kusudi la maisha. Kwa hiyo kwa kutambua kusudi la maisha, kuna baadhi ya vitu tutasema tutavipruni katika maisha yetu, hatutavipa kipaumbele. Kwa nini? Kwa sababu tutakuwa na lengo, tutakuwa na focus, tutakuwa na purpose, tutakuwa na kusudi ambalo tunapaswa tulifikie. Na hilo ndio lengo ambalo mwanadamu anapaswa awe nalo kila siku katika maisha yake. Kwa hiyo anatuambia kwamba, je, kuna mtu ambaye anaweza kujisumbukia akaongeza kiungo chochote? Kuna mtu ambaye anaweza akafanya zaidi ya uwezo wake ulipo?
Na anakuja mahali fulani anamwambia kwamba, je, ninyi mnaweza mkawa mnasumbukia habari ya chakula? Je, maisha si zaidi ya chakula? Na kama maisha ni zaidi ya chakula, maisha ni nini? Maisha kwa nini yaelezewe? Maisha ni mahali na muda. Kwa hiyo muda wetu tuliopewa hapa duniani ndio maisha yetu hasa. Je, muda wetu tunaotumia huu tunautumia kwa ajili ya nani? Kwa sababu tunasema hivi, katika mahusiano ya jinsi yoyote, ili utambue ya kwamba mtu anakuthamini ni jinsi anavyotumia muda akiwa pamoja na wewe. Hata wale katika mahusiano nadhani wananielewa vizuri. Mtu asipotumia muda vizuri na wewe, au akiwa hana muda wa kuwasiliana na wewe, utasema kwamba hajakupatia muda wako. Na hivyo utasema kwamba huyu mtu hayuko pamoja na mimi. Kwa hiyo vivyo hivyo katika maisha, kile ambacho tunakipa muda zaidi, muda mwingi katika maisha yetu, ndio kinasaidia kututambulisha ya kwamba sisi ni wa wapi, ni akina nani, lengo letu ni nini, na makusudi yetu ni nini, na focus ya maisha yetu iko wapi. Wale wengi wanaotumia katika mitandao ya kijamii kuangalia mambo ya kipuzi, mambo yasiyokuwa na maana, hicho ndicho ambacho ndio kusudi lao la maisha, na ndio focus yao iko hapo. Kwa nini? Hawajatambua kusudi la maisha. Kwa hiyo anatuambia kwamba nini ambacho nyinyi kama wanadamu unaweza mkakifanya zaidi ya kile mwezacho? Je, Mungu hawahudumii ndege? Kwa hiyo tukitambua kusudi la maisha, tutajua jinsi ya kurahisisha maisha yetu. Maisha yetu yatakuwa rahisi sana. Lakini jambo lingine litakalo kusaidia utakapotambua kusudi la maisha, litakusaidia kuwa na focus, kuwa na mwelekeo makini, kuwa na target, kwamba lazima nifikie mahali fulani. Na hivyo itakusaidia kuconcentrate, kuwekeza, kama ni nguvu, kama ni mali, kama ni muda, kama ni kazi zako, utaziwekeza mahali fulani. Filipi 3 fungu la 12 tunasema hivi. Filipi 3 fungu la 12 iko habari njema ambayo Paulo aliandika. Yeye akasema yeye ameona vitu vyote kuwa si faida, na sasa anatuambia nini sisi kama watu wa Mungu wa siku hizi. Katika eneo hilo anasema hivi, si kwamba nimekwisha kufika. Katika Filipi 3, si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Anasema kwa ajili ya lile, anakaza mwendo ili apate kulishika lile ambalo kwa ajili yake anasema nimeshikwa na Kristo. Tena anasema ya kwamba ndugu, sijizani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. 14, nakaza mwendo nifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Kwamba anakaza mwendo, anajitahidi sana, amewekeza nguvu nyingi, amefanya kila kitu, anasema amejitoa, focus yake imeelekea katika kile ambacho ni mwito wake mkuu. Anasema anaelekea, anakaza mwendo kuelekea wapi? Anasema anakaza mwendo nifikirie mede ya thawabu. Tunasema mede au ni malipo, ni taji. Anasema mede ya thawabu ya malipo ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu, maripo ya Mungu. Anasema ya kwamba iko mede ya thawabu, iko taji, yako marengo. Wale wanaojitahidi katika michezo ni wale wanaokuwa na kusudi. Utakuta anajitahidi, ana jitihada nyingi, amewekeza. Wale wana michezo wananielewa ninapokuwa nazungumza hii lugha. Kwa hiyo aliwekeza Paulo na akawa na focus katika kufikiria ule mwito mkuu wa Mungu. Anasema alikuwa anaisubiria taji, kwa maana anasema kwamba hajizani amekwisha kufika, bali yuko safarini, na hivyo target yake mpaka aifikie, focus yake mpaka aifikie. Kwa hiyo unapotambua kusudi la maisha, unakuwa na focus. Na kwa Paulo anasema kwamba vitu vyote aliviona kuwa havina faida, ila anasema ila kumpata Kristo kwake ilikuwa ni faida. Kwa hiyo energy, nguvu zake, vipaumbele vyake vyote aliviwekeza katika focus. Tunaposema katika focus ni katika ncha, ni katika mahali ambapo katika kipengele cha mwali wa mwanga, au katika wale wanaojifunza mambo ya lenzi, tunaposema focus ni mahali ambapo unaweza concentrate ile light energy, ule nishati ya mwanga unaweza concentrate. Miali ya mwanga inapovutwa na kukutanika pale tunaita ni focus. Kwa hiyo utakapokuwa umewekeza mali zako, umewekeza muda wako, ukaconcentrate, ukaleta pamoja, ukakusanya, ukaelekeza katika kitu kimoja, katika kitu ambacho ndio kusudi, hapa tunasema unaishi maisha yenye focus. Focus, utainvest energy, utainvest kila kitu kwa ajili ya kufikia lengo. Kwa hiyo, lakini jambo lingine ni kujua kusudi la maisha haya, ndiko ambako kunaleta motisha. Tunasema
it will motivate your life, kwamba kusudi huleta shauku. Purpose produce passions, kwamba kusudi linaleta shauku. Unapokuwa na lengo, unapokuwa na kusudi, lazima utakuwa na shauku ya kufikia hilo lengo, na hiyo ndio inakumotivate, inakusukuma, inakudrive, inakusogeza kukaribia lengo. Katika Wakorintho wa kwanza 9 fungu la 24 na 25, Paulo alikuwa mpiga mbio mzuri huyu wa Injili, akasema maneno haya. Anasema katika kitabu hicho cha Wakorintho wa kwanza 9:24, anasema hivi: je, hamjui ya kuwa wote washindao kwa kupiga mbio wote, lakini apokee tuzo ni moja? Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Na kila ashindanaye katika mchezo hujizuia katika yote. Anasema anajizuia katika yote, basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji sio haribika. Kwa anasema hao wana passion, wame motivated. Kwa sababu gani? Iko taji wameisubiria, taji ya ushindi. Kwa hiyo hata katika maisha tunapokuwa na kusudi, tunakuwa motivated, tunakuwa tuna passion, tuna ile shauku ya kutaka kufikia hilo kusudi, kulikamilisha, na hilo ndilo kusudi la maisha yetu. Na hivyo utafurahi kwa sababu utakuwa na kusudi, utaishi maisha yenye motisha. Kila siku utakuwa na kitu kinakusukuma. Kitu gani hicho? Kusudi. Wao wanaotafuta pesa kila siku wanaamka asubuhi na mapema kwa sababu tu wana kusudi la kutafuta pesa. Lakini kama kuwa na kusudi la kweli la maisha yako, utakuwa na motisha katika utendaji kazi. Lakini jambo la mwisho, hukusaidia kujiandaa kwa ajili ya umilele. Jamani, muda huu tulionao ni kipengele kidogo tu katika kile kipengele kikubwa ambacho tunapaswa tushiriki. Mwanadamu aliumbwa kwa ajili ya kuishi milele. Dhambi ndio imemfanya mwanadamu asiishi milele, anakufa. Lakini uliwekwa mpango kwa ajili ya yeye kuwa na maisha wakati ajapo mara ya pili Yesu Kristo. Kwa hiyo nataka kusema nini? Nataka kusema kwamba maisha ya sasa ni kipengele kidogo tu. Mtu mwingine akasema kwamba muda, akasema mwandishi mmoja akasema time yani muda ni kama kisiwa katika umilele. Ni kipengele kidogo katika bahari. Ni kipengele kidogo katika bahari kubwa, na bahari kubwa yetu tuseme ndio umilele. Wengine wakasema kwamba ni kama kile kipengele kidogo kabisa, ile ncha ya barafu, iceberg. Lakini ile chini unapokuwa baharini ukaona mwamba wa barafu na ukaona kile kipengele cha juu, na maanisha ile ncha na ile barafu imeelekea chini kabisa, unaona kipengele kidogo sana. Lakini ile chini ambayo hauioni, au ile sehemu iliyobaki ya ule mwamba wa barafu, unakuwa haujaiona. Kwa sababu hiyo tunasema ya kwamba sehemu ndogo sana ya maisha yetu ndio yanayoonekana. Wengi wanaishi kwa kutazama hiki kinachoonekana, lakini kumbe liko kusudi la sisi kuishi milele. Na milele hakuna mwanadamu ambaye sasa hivi ameshaiona. Wakati mwingine Paulo alisema kwamba hakuna lugha ya kibinadamu inatosha kuelezea. Kwa hiyo tunaishi maisha ya hapa kwa ajili ya umilele. Usiishi maisha ya hapa kwa ajili ya kuishia hapa, kwa sababu mwanadamu anazo phase mbili za maisha, kama maisha baada ya hapa, yani ni maisha ambayo yatakuwa ni maisha ambayo hamna dhambi, na ndio ilikuwa kusudi la Mungu hilo, mwanadamu aishi milele. Sasa analo hilo kusudi kwa ajili yetu pia. Kutambua kusudi kunatokana na nini? User manual. Turudi katika lengo, na tutakuja tuone what is the user manual. Nini mwongozo wa matumizi? Sisi kwa nini sisi tupo? Nini kinatuongoza? Nini kitumie katika mwongozo wa kutambua kwamba nini wajibu wetu? Tufanye nini ili tufikie lengo letu? Kwa hiyo tunapotambua hivyo, tunakuja katika kutambua kusudi la maisha na kulitendea kazi. Kwa hiyo umilele ni jumla yote yasiyoonekana. Kwa hiyo nitamalizia katika kitabu kile cha Yohana kwanza 2:17. Hapa anasema maneno haya. Sasa maneno haya 2:17 anasema, na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali afanyaye mapenzi ya Mungu atadumu hata milele. Anayefanya mapenzi ya Mungu atadumu hata milele. Na ndilo kusudi la Mungu. Tunapofanya mapenzi yake tutadumu hata milele. Bwana akubariki. Wakati mwingine tutakuja tuingie katika falsafa ya elimu ya kiungu. Hapo ndipo tutaanza kujifunza zaidi juu ya elimu hii ambayo tumekuwa tukizungumzia, na ambayo tumekuwa na utangulizi mrefu, lakini ni utangulizi ambao unatusogeza karibu na Mungu. Kwa hiyo wakati ujao nikukaribishe kutambua hilo na kusudi hili. Mungu atakuwa nasi na Bwana atakuwa nawe na atatubariki sote.